tuning ni khoi na ko pi du chu brother Simeon hin ama he tuning ni khoi he kan ko pi ding hin aveo chen abula pana chai na ge ani ne pe du wen khong ta we mas pen nen tel ama he self introduction na ama sa pen nen na pi yung mute ama sa penin tuni chilaya interview yung ball golang hau neo sing son na ama chunga ama sa penin ki patu kain sayin chile YouTube hi channel be zo si na bono vin salam ka him bolo ve kay kamin chu hile he sau zong ding a he zong ding a he lau zong yum dio Simeon hau kip ka hi in kom na hile business ball ki hi chun mun khat bawa ki the hi po in district headquarter tui bunga zong ko ji in bat le ti mui pha zong ko ji in na tante department na he mas penin ki pa thu ga sei ki jeng wen na aba na khan do ding choi le na passport na pana na sulo na he khung ki chei lo he na ka ki chei poi na jong la khung si ai mi na busy jeng wen na mi hung he na itilam sanga chi hung uma na hoila ya zil na ne ya heta banga mizo sian na hung the ham na mi ki chei na mi cho hoi hi jong le hung ki che te le them khat vet lom cho ati na cho mi jo che hung din jong ka ta san na akala kha chung hi jong le na tam pin lai he an ngai sang na jen chon lung se ta che nen sei pe ding na ipiji pian ham na ki pao min ama sa penin hi cho zo si hi na ke za le mi pi te ho za le hi po in na pathinei lung si za lai chan ho hi ki lung the hi in na hinge mi zo sin sei le chu pathin za ti su ke do a hin na ye azi chu pathina lawa pathini sip lawa vai le chu chan ho hi phathei ki chang lo ding a hi na ka ke pa in tuni in ke hi chi saloon course ho PMW course ti ho na cho hi Mizoram 2019 chun kanazilin na 2019 kum chun kanazilin 19 zawahin kazil zawahin Delhi College kidin chi makeup hina kanazil kidin banin chilanga inahin gamda nga na to ding chu kanup lauzi in a myself on business ki running ti chu kanatu ba hi zi chun mi di ma chai hi zong le chalaya hin tuibung sumkong kai mo na hin na tukan neo cha te hoi kai hong do in chile makeup ho zong na kabol zivin ba le PMW course ho zong kabol zivi ti chu kahin sai num hi pa min na yo nong hoi ten hong don be wen ke pa thui ga sei ki win ama spena ba na hong chal jing du hen an na nga jing ten a chai chan ge la new pe du a vel la kan se he den le ho na che nen jil ne na se ta Mizoram na amo experience hi tabanga na ni hamna bidinga tabanga he mi tampi hen na nen zo thiam ti kha dong hen na nyau win ga kho te na aban ban no na chalu tin na ki pao min min ai hin zut na lo le saloon ho min a hin he zal ho hi ga sai ding in mi te ho hian til hi mi chu a thi min a bena we hi nge parlor dang bol ho song cha bo me thim su ke we na a hi chi PMW course chi kana zil pen hi to in microblading BB glow treatment tattoo remover kiti ho hi na cho hi ken kana ho na chu eyelash extension ho zong hi chilanga hi koi man a hebi se lo lai hi na chi azong chu min store ho kana hon masanga zong chu home service kana chi ji hi na chu ko na cha themai ta hi mi lung se ka chana na mi te ho in a hin he da hi bovin ei ma chi na thip na hi lo le ti ho di hi le chu ei ma cha bo thei ki nei lo hi na ban le chi saloon
cái hin experience hi direct in salon thu pi ta ta ngam nang bang ka tong pon na aji chu ka zil chai chai hi ka zil namuna hi experience bang chu kum khat leki ti ho bang chu ka hin nei na hi chu ka zil to ke experience to ita chu ki kop pe hi ta in na chi chu ka hin zil zo experience ka hin nei zo zo ke man ka self own business hi ka ran a hi pa min na ga se dinga cho san chuin heo experience nei dan ho chu ne su ke ta ben atua he amin ta se he ong le na he o tu ti di din muna he manager ti tau te na ngam nang pau le na manager ni tai na staff hi amin ta en se he ong chu staff hi zat mo mo ne yam na na tong na ga ti dinga chu zat hon na ne yam ti cho nen se pi the dam na cái hin tu pat ta di ding hin staff hi khat bau ka koin na azi chu cái in zong abona ka bol the hin na beautician hairstylist zong abona ka bol the makeup zong ka bol the hin chiba hi e ki thu pi ding mi khat ka koi he ta wen nan chu he o na ki thu hwa miong dan chu na ma zo si he na ki thu wa sam sop lang hen nang makeup lang face makeup lang hen nang na hair makeup lang nyo le bo na hen ki thu ti de dan so na o ki pa min na o na hung nga pa na he som pe na he mi thu mi li be num jing na non na hen ni sa lang na tu ning ni khwa he o ga bol ga kyo pi di ko na ong he mi za lam hung yang ka nga yang to he ni sa lang hin tan na kho jing bo ta bang he tai na izong le ki pa na za le ka ngai sang na za la cho ga che hen nan he jing do hen tin aba na ke til ko na he o enge makeup ho lo le salon ho lo le na ho dim mo na ong ga ti dinga cho chapang hong khang dong hen nang na me ra se good ding hizong le na alo thing kha cham poi makeup ho ngum te le min hong makeup ma amon experience hen ni ten lo ki che dan a cha hin hel hen na ten le itabang mai nu kan nei du ham na ti yong chu cha ku na chu hen het hen na thing ta se la i cho yong hi tapang til kho na na ne no mem na tapang khang dong en nang e yong tapang khi na jong le ong khang lin tho ko ma na naga se dan chu ki che dan na itabang he naga hil no mem ka ti he masa penin makeup artist ki wang chen mi hin khwa wang choi ma cha ki sei thei lo hin na a hi en mi kha chen a bol num cha ki bol thei but a career na a chi pi ding ai la wang chen tup la doi nei hen ti chu ka sei no men na man le tu lai hi e ba la hi le ke zon cha pang cha ka hin na a hi wang chen tu pat din mu na hi e ba la hi le gam song ba hin cha pang ho hi phone bo se na ti le social media ti bo se hin along lo de bin hi chu sang hin social media hi tia man lo ho po i bo sang ho hin na i pi ha makeup mo cha hian nang a hi lo le pi ham hair straightening bol dan hian nang a hi lo le thil neu cha na khat hi zong le i ga bol wa i line wa i tu bu wa le chun zo la de ma cha om pon na tu nin zong ke zo i ma cha ka hi lo wa kan neu la ya kan tu khat ke im khat a hi za chu tu nei pathining cha nei pui he ti chu hi ka sai do no ma hi in tu nin i ma cha bol ni helawa ho zong i lung neu lo deu i tu pi doi tup nei po wa hi le na thil chu kilo hling thei he ti chu ka ga sai no ma hi en tu ni dang yong na dong bia po chen tu chung chawang ko tu thawan tu na kuma hi heo hen koi hi makeup na bolam ti cho first la nang fla hi jong le na lung neu lo do he na anna makeup ho chun first love hen la lo jong le na lung neu lo do he ka ti na he na jong le tu chung chawang ko contest te na 2022 na ti tau ta anna ding ho la he koi hi makeup na bol ham ti cho ga dong te makeup hi ke hi makeup ka hin bol na tile
ti hi ning kum ho be mi hin ala in na ka zia zong chu min en he nai lo zia chu ning kum lang ho chu ku na hin makeup in kan zau po in tu chung hi ke adinga zong a first time hi in na chule a first time hi na chung chuna ka contestant nu contestant number 12 cc hong sai na ama hi in ken ka makeup first runner second runner sa Miss Good ti ho ala lawang chun Miss Beautiful Hair ala in na kakipa pi mama zingin ama zong kipa di kata sanin azi chu ke adi nga zong ka first time makeup ba hi in makeup chu Teresa ham ba hoi chong ham Rosie ham chu bo zong leng base makeup ki heng lo a hi in na Miss Good hwa hi ke chu ho ka sapon koi chu bo zong leng ho ka sapon na azi chu am ho personality ba wa hi in na base makeup ho wang chu ke heng le chu hoi ta bol the hi tu chung churchan pur chawang kut ti na he chu lewer na chawang kut na he chu na he ki pa men he no na setan na se yo se chui ma do the hen ro la kwai ta bang makeup na face nang na he face nang hairstyle bol nom alo le chilang sam sop nom alu sop nom jong la hoi cha nong ki che the he lai he kwai chom nang point brother Simeon hau kip na hama ko ma nong che do wen khong ta ve teng la ma pa na itabanga ikpe do ham ti yong cho chilai ken ka ngai sang ma mai na ti ka ngai sang na dung jia tu ni hwa he heu ko ma ka che hen ama nong lung set na nei ta in accept pia kho pi ding dem cha na to ding tam pi wanga room ni hen room khat la nga he ne kho pi hen ka pa thu kan se heu nang na mi pi last ti tao te na kho yong kho so dau te na sao be yong le mi pi ngai ding na num je hen na en he them ten last he cà phê dòng cho nôm lầu máy theo hay dòng lệ héo thọ ra cái hol thu hết na héo năng naga thả đoạn nôm cái chân này lồng hết tập ngan nó xây nôm em na tên lệ mà bán na khang dong hoa hết na đi tập ngan hung hen make up lang hen dòng lệ mà dấu sẽ good na và he contestant na dòng lệ quay lại gam dòng lệ na contestant hung hi pen nên tên lệ beautiful na beautiful ho power beautiful là nu na điều ta cho he cái lần ho he make up ngài thô thô hen make up giàu lo wa chui mà sai thế pon na dễ chon dong se ta nang jong ne ga hel pe ding na nên là mi pin em Việt Nam mà nên là comment hen ipi yong la na pati cha cha en bol du ham ti su na subscribe on ke de na su na jong la cho chun na ga se tin ta na cái bảo mình na chạy na chân chăm cha hay dòng lệ cái dòng số thu sao dòng cái xây nôm po in hết chân này in ngã điều hết in cái bảo in channel hi amin chu cái hết point hậu niêu sinh son ama amin ai cái hết dừng hin ama channel chu hin cái xây tan tiên anh cho lệ sinh son na tu nya chi a chei na pe na ka sai num chu hele adang jong ka sai num po in social media hoa hello le pi ha mi kha mi pha so lo ji ham jong na hello le thil dang dang ho ji pi ha mi ki sai sit na ho he na bol po te ka ti no he na ji chu ken ka dei po in a ji chu pi ha mi kha chen ama online fa right sa nei hin e ho ni ga nei po vin na che chu man anup nu a ki bol de anup nu ma the hi in ai ha chu ngai lu na za wa chang kha chang ni sei pau cha pha hi jing in na ai wa mi hin huwa ki ha kum be po tin a ji chu ikikum sang ovin a pha chum de iki support the na diu vin zo na ki to so lo han ti cho chai na pe na ka sei no me hi e tua hin sei chu he on he su Kevin ki diam tu na social media a hoi mo na la do tin su thang po te na ti na he na he o tin le ki ngai lut ta e ho e mi che heaven ku ki te heaven na e che mi khan in thilan bol he ipiringa hin bol ham mi jo se chun thalo ne ya bol jong poi jong le gen the je i ta la kama sa lem te bol num tam pium na he o ati na chon ke to sot cheu te ti na hen na ti an chon san chon na ngau tin pha so jong ka kho lim han the pon a je cho ma ong na tong hen ama slona he mini le bo han hen na jong le an ke them to tin e chana cho ka video na ve chin
abula pana chai chan ein hum vet pe zo sen pan thu ka sein subscribe like share ho ne de bol pe de wen kong ta ve